simukadi n'amayinite. Nibyo ukora? Yego. Cyane nanjye ubu rero mvuye mu mujyi za Kigali aho cyaranze nakoraga akazi ka sekete. Gusa ariko uri gutambika gutya se? Gutambika gutya nawe. Wenyine ariko nawe urashaka ko twanajye. Bayoboza babajana. Kameze gute bakapo? Ongera musoro. Amagomba na muri ninga mu cyaro. Sebona neza rero twaje mu mukino. Byanshatse mu hungu. Yakubiswe disi nureba. Sibaje urafata. Nabajama. Ubukiri ikintu nafasha umwe wanje. Nanjye ndaje mura n'uyu musaza mu ngoro nyine. Yamuga kuzuza yateye isima mbisi. Ibintu by'abandi by'abasore na zamwe mu n'ikana. None se uragira. Numva nagira ngo mudufashe ndamuturangira no atagwa bitoya uko. Yewe ngiye nka kamarite. Ikanyaruka nashaka kwinywera. Uzanye gahomba aho ngaho. Iza kora ku telefone. Shaka ko bureba. Bureba ntarebe. Ntabwo uri bungure mu cyangwa niyo muhaye. Bose yakukumwaka kuranga. Nawe ariko ubu ngubu kugurira n'akantu. Ariko hari ahantu nshaka yuko zashaka kuzagura ejo bundi muri no minsi. Kandi ndabizi ko muturage no kwa Gakwandi. Nshaka kuzamugeramo kamubwira yuko hari aho nshaka kuhagura. Nta kibazo ndamuzabikurikirana. Sawa niyo telefone yo. Reka miyo nimero umuhamagare utari bajya mu kazi. Reka byana n'uyu muvandimwe nsanzwe ugiye. Turaba turi hano nta kibazo. Ntabwo tutinda ntabwo. Nanjye ndaje nanjye. Ibintu by'abazungu. Amerika. Yes, we. Afrika. None se nari mbaye n'akantu kubera cyo nshaka kugura kugira ngo babingiremo none nabahize nababuze. Nubigiriye ikibazo barababara ariko se buriya nanjye ko nabizi. Nanjye nayabahaye ariko. Buriya barayigarura ko. Tujye kureba ko barabacana bazi. Ko nabonye bagira amahane. Baba mubiturana bara.